je Livaja! Kakav pogodak Marka Livaje! Škaricama je Livaja zakucao loptu u mrežu za 1:0 vodstvo Hajduka. Rekli smo i ranije bili tamo negdje, čini mi se 62. minuta da se igrala, da imamo potencijalnu obranu kola kada je Đaković obranio jedan spektakularan pokušaj Livaje, ali ovoga puta Đaković je samo mogao pogledom ispratiti ne pogodak mjeseca, već jedan i od golova sezone. Fenomenalne škarice u desni vratareve kut za vodstvo Hajduka, 1:0. Između baklje, ovo je stvarno nevjerojatno. Evo udarca, evo vratnice, evo i gola! Pa što se sada ovdje dogodilo? Ludnica na Šubićevcu, 1:1 od 89. minute. Evo situacije kako možete vidjeti, pa usudio bih se reći samo u HNL-u. Ljuti su sada igrači Hajduka, što da stoji na centru, veseli se s igračima, da se odigrava akcija između baklje, da igrač Šibenika ide desno od nje, da igrač Hajduka ide lijevo od nje, ne bi li jedan i drugi izbjegli ovu situaciju, ovu vatru koja se događa na terenu. Na kraju lopta dolazi do Lače, on pogađa vratnicu, a Kulušić glavom zabija za izjednačenje za 1:1. Meljak primirio, proslijedio do Krovinovića, Krovinović daje dalje do Brajkovića, Brajković ubacuje, Krovinović! 2:1 vodi Hajduk, nevjerojatan novi pogodak sada za novo vodstvo Splićana. Tribine, Krovinović je dao za Brajkovića, Brajković ubacio u sredinu iz drugog plana, natrčao na loptu Filip Krovinović i zakucao ju u mrežu za novo vodstvo Hajduka.